Yamama kwaba ediba Imadek TV so nyankopon hira mo se muguso a mo hwe Imadek na ye ka mo se mo hwe Imadek TV na mo subscribe etu ye YouTube channel mo subscribe ma ye na mo comment mo like ye videos na mo share mo mwaye na ye videos no nkwa kire se ne be ya ye betumi aye dwumaden a whole lot of information bi a mo pe bia no abremo na me ka mo se wo mo so ma se ma me di dwumadi ebro Samji Casual Fashion Clinic, Samji Casual Fashion Clinic, or more so yasne emedi dwumadi the bromo numbers in the good screen so no and tade bia opese Samji epama obia no just call them or more sunyane dumase e no more afen so Gateway Senior High sunyane or more so so yasne kase pa admission is still ongoing e two person otwere wasi now pass ye na to call any university bia say watwere but went to me and pass ye na ope baby foforo abetwere no atumi pass ye Gateway Senior High say just call them on the number na good screen so no ofre wo mo a o mehia o mo sunya ne bakoni aba o mo do be call akwakoju office o no mo no edi nkomo register kama se ne be ya exams ne be ba so betimi akwakotwere na wa pass ye teachers wo so de e ba na de kire mo abotre ni ma de ye pa o betimi aboa mo atimi ayi atwere ni ye. There is no way we could get to is near how better we are about if you are brown to meet your school so ebia na usika sem na enye ready na set results ne there obe pass kama just call them on the number on the screen. And semba kumi enu bi na me pese me de ba abontene concerning in seminar course will be you no. Now I believe say asma me ba be kan me pese minua bloggers for any bloggers e wo ma ganem ye wo mo din kan ya mo ye mpanyimfo mo din kan o blogging mu a mo di videos egu social media no me pese obi a be fa me ho abufo nemum ne yete ne say asem we buy no I'm aware say a lot of bloggers are calling BU mo frefreni phone so say mo pese mo ne ye interview ni ade but BU I na adwon say on kasa entimesro mo sa bloggers ni nyina na mo frefre no enye say BU on respect mo so me nkan kire mo say on respect mo nyina o buo ni ani die kese edma mo nyina na emom mo bi frɛ na mo ne kasa na ma start recording and I think say we no be kasa na person record there was say okache nipa kra ne say me pa cho me pese me record metumi a record nipa ne kase ane a na wa record ente sa na say wan kasa record nipa no wa bra wan kan che nipa no say o record na say at the end of the day nipa ne ko hu say sa information say eda bontene and an voice say eda bontena me ye sure say o ma gan na mu ye say emra wo ho a wo say yakutia sa nipa no enti no on pese obi ampo be record no na ebe wie na de nsem be kwakoba no ono ne waye ne se mo frɛ no kra won peke eno nkyerɛ sɛ on respect mo pa because enra ye notice say one of the social media platform no so no asema na nipa no e kana na se blogger kro no all kana say the BU enkan hu say industry ni mpanyimfo bi ewom na se mpanyimfo no mu wom ni nyina ne ade na se mpanyimfo ofro ene wakasa won pese obepeke call no wo ye panyinimu na pese ofre BU na ne kasa I don't think say obedin kan atna ebia obabia wo edidi atem akofa nkofo aba betena platform so mo didi atem keka nsem afa nipa no wa bra wonim se nipa no ne pe enye na a obetumi akọ no akọje first hand information afri no want me anye sa afi asem na skeleton koju ba bia afi de wangase wa nkofo be didi na atem wo platform so and say whole lot of things no afi na wo fa phone wa free BU or de ni die na ebuo de mamu nyina na emom wa na adwen say on kasa biem ne enkasa chena. He saying say he's still working hard to push esikokoti kwaku frimpon ene your friend is saying Kwame Eugene one more and one more eguso oye adwuma enti wa hwa almost every day bi and every 2 days bi and BU eguso airdrop videos enti wasremo aketin pen nsem no e ka BU nkwa nka asem na nka akoda ko wanye na adwon so ne akwara no be ye adwuma biem oguso a wo ye na adwuma enye ono na gi akwara no na opam akwara no ena de obetumi aya ma akwara na oguso a wo ye eno nso monye ma adwen eno nso na mani nso no ena onye na adwen so odi biem besia so aka ho ye obetumi aya because oni foforo bia wo ba bia obetumi di aka akwara no sika ho eno an obetumi di ama no eno nso monye ma adwen se mo beje eti BU se monye ma adwen se mo beje dia ene ono nso nye na adwen so ne akwara no be ye adwuma biem eti akwara no mpo no nye na adwen so ne be bi wa move on wo ye na adwuma wa move on eno nche so tan akwara no because mo ana mo je akwara no feeling nsem eti bloggers no BU se on kasa biem ne enkasa chena enti mo amofrɛ no osrem mo fa ne bɔ ne nche no na emom call ne pa de on peke eno nkyerɛ sɛ on respect mo afin so ye one particular guy bi a won nam
and I think say almost all the social media platforms no we na be frɛ na okasa then me person me money dimpo minim say yes minim say me YouTube na nduru ba bia me subscribers no so but me money dimpo e ma na ma beje hype mpo e wo me program yi so me money din na emom sa brantie na asema me kan me yesua pa say akutie bia nim ni wura obeti asema ya me kan won sema wo keka say na biyu na ne do bem biyu ana no na ho fi biyu ana no ho basa na ne nam kokobe ni ade biyu se me kan kire wo say okura na wo kan sanse mu yina ohun da ono mpo nhia physical say mpo da onimu ba bia na anim ganafo ne ma ade no kura ye wanwan ne say abrantie upon say okotna sa platform no so odidi biyu na ho fi na biyu no ho basa ne ade unum say abrantie na sanso afa kire I free biyu a na sema kan say biyu me sorry unim hype na me pekeke me pese me so me fa asem we so na me so me digidini yes no kwapa na me ka kire no he knows himself on na ma kire free biyu upon so didi biyu atem was a platform no so wie yo anansia wasan so aba biyu se beke kan nsem bebre say biyu hu fi biyu bada ben biyu anna kokoben wa bra wonchi abrante ne da no wasan so afa phone secretly afra biyu e wa kire catch you say me person me fa odin so na me dey happy ni ade sa wa ye bi wo man gan na mu say pen en ogusu ye biem ba bi you say me kan kire say all mouse are hype no enye wo no e na obafa no so e dey age trend enti wo frɛ no mpo a ono mpo enkasa on say wo frɛ no nyina on feel on so won feel on say brand no on so won feel because who ni fa so bia wo no so biem sesi ya me no kase se wo tumi ko di nipa na tem wie na san so be frɛ no wo akire se na den a bi you see on feel nemum e ba ne bloggers ne dia enye se bi you na ni sam se dia wa o disrespect mo nemum eni diem monte ase se bi you ni obeba bonte na obeka bia hina no e bia ni wo a mo begie di manfo begie di manfo bi no begie di ebi mo so mo ngi ni enti ni nyina ne se etuo enkwotwe ne etwere sesen on kasa biem on mabontipo me kasa biem emfa ketin peyinsem ho nsensem se obia wo news bia na say interview bia ya onim the right channel to go but as for you comedy there or semen kan kire mo say on mabontin me kasa biem Ghana bloggers mo free be you any ade mo pen mo platforms no abrante no say osremo ani diem or respect mu hina obummo mo ni ho a oni ho na emum onye ready say oni mu bia ebe kasa bie sesie esam say asem no ba bia akeka akono enkwankotwere emre pam na asem na akwakoda kra na mo wasam foforo bu ho a mo pese mo frɛ no no ne mu di nkomode a wa ye ready so be baba asem we die emfa won ne how many times be you be kasa as was so jakura go nsem ni because nsem bibire ho a oba bonte bia obeka kra ebe san so kra ma mo san so akofa twist different twist and turn from asem na obeka nti o say on ka biem empenfo tunofo na watie enti be you say on kasa biem yedamase Ghana bloggers nyame nhyira mo